داخویانیان ریبر کما جواکین کردستان جمیل بایک که گوتبو هم ده شردا کشین متروپول و باجاران راستی نرازی بون هفسروک هدپ صلاح الدین دمرتاش هاتن. هفسروک هدپ دمرتاش راگهاند که به چه شیوه داخویانیان کجکی قبول ناکن. Gereğinden fazla acı gördük. ما حتی نها تیر خوا خون و اش دیتنه ام بانگوازی خوا دوباره دکن لیش بلی ما تا آلی بحث آشتی ناکن حتی دم ام بانگ آشتی دکن سروک کمار و سروک وزیر مجبو خوا دکن آرمانچ لترکیه گلک سندیکاف کمالین مافی مروفانجی پشگری دانه داخویانی صلاح الدین دمرتاش و داخاز جو پککی و کجکی کرن که دی چالاکین و نبنه صدما مرنا خلق سیویل. İsyanla çözülemeyeceğini Em dibêjin mesela Kurdan bi serhildanan jî bi înkarê jî çareser nabin. Mafên demokratîk yên Kurdan hene û divê Kurd bigên mafên xwe. Lê divê ev yek bi rêyên demokratîk pêk were. پارلمانتری برای AKP و سروک مظلوم دری فاروق انساجی داخاز جو حکومتی کرد که گرینگی به داخویانیان دمرتاش بده و زمینی گوتو بیجان بو پروسه آشتی و چارەسەریê ava bike. Karşılıklı ateşkes olursa ancak. Ji bo rêya gotûbêjan ve be divê agirbestekî du alî were îlan kirin. Ji ber wê em dîsa hem bangî PKK dikin hem jî dewletê dikin. Divê peyamên erênî û aştiyanek girîng bên dîtin û hewlekê rasteqîn bo aştiyê were dan. Konusundaki çağrımızı yineliyoruz. Piştî daxuyaniyên Cemîl Bayek di gel HDP di serî de Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê gelek aliyên Kurdî bertek nîşanî kecekê û daxuyaniya wê dabûn. Hikûmeta Tirkiye tena gelek caran HDP bi vê yekê tawanbar kiriye ku ev çi cara rexne û gazindeyên xweş PKK û kecekê nake. Lê belê niha Salah Edîn Demirtaş rasterast rexneyê ji daxuyaniyên Cemîl Bayek dike ku heta niha jî hikûmetê nêrîn û helbesta xwe li ser van daxuyaniyên Demirtaş eşkere nekiriye. Şevket Erkî, Rûdaw, Ankara.